bakunzi bacu bakunzi ba BF News nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi turacari igerekezo rya 8 ukwezi n'ukwa gatatu plutôt n'ukwa kane umwaka wa 2026. Muri kino kiganiro nje kubabwira ame mu mabanga ibihugu vy'amahanga vyari vyarabikiye ono mu president w'igihugu cy'u Rwanda ariko bamaze kuba bayatahanze. Mwibuke neza yuko muri iki gihugu cy'u Rwanda basanzwe bari muco bita icunamo mugatwe dufata nka celebration ngo ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 2000 mu mwaka wa 1990 nakane akana abantu benshi mutari muzi kubijanye ni genocide bo nkune ndagacishe bo nubwo atari byo tuje kuganira nuko ino genocide bisa nuko yabaye botike mbere ntibisa kuko kuva igitangura yari botike canke inzu y'idandarizo zishobora kuronkamwo bashobora gucamo hinzira kugira ngo baronkemwo amafaranga. Nababwira yuko kugira uje kuraba ajya magufa bita yabakoreje genocide ubanza kurihifoka arajya amafaranga kandi menshi cyane, ariko sivyo tuje kugara mwa kino kiganiro makino kiganiro turabire hamwe bumwe mu butumwa President Paul Kagame yagiye arahererekanya n'abandi bantu, ariko ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya cyamaze kuba kibita hanze ari nacyo tugiye kuganirira mu makino kiganiro ari byo ngiye kwashiramo kugira ngo mwumve amabi ubuhimbiri n'ubushenzi uno mwubahwa wo mu gihugu cy'u Rwanda yagiye arakora. Muri kino kiganiro mfise umuhinga aza kudufasha kugira ngo adusigurire uko ngene vyimeze, uko vyifashe, uko vyafashwe ndetse n'ivyo bigamije mu gihe Uburusiya bwo bwamaze kuba bitahanze. Kaze ni karibu shimye cyane mwese mudukurikirana, niyo mumaze ko subscribe muri abantu b'abagabo namwe muduha ivyo wabo kugira tubishikane kure muri abantu bakomeye cyane. Ndizera yuko tuza kubana neza makino kiganiro muri no minota idashika 10 tugiye kubana. Ndagusaba ufite subscribe ndetse na like kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Nifuje kugira ibihe byiza. Ndaje ku nkuru ikomeye irebana n'ubutasi ubutasi bw'Abarusiya bwagiye runono rukumviriza ibyo Dede aherutse kuganira n'umuvandimwe we uri mu Bwongereza. Niyo nkuru nje kukugezaho by'umwihariko nukuvuga ngo ibi tubona dusesengura twaboneye hano inyuma hanze ahangaha Dede ari kwitotomba tuna umushinya wamwisha avuga ibiki ntabwo ari ibirangirira aho ngaho, ndetse cyangwa mubwiye yuko koko iyo ari yindi nkuru nziza ku bantu b'impirimbanyi bashobora kuba bahirimbana ariko bajya babona ibintu bidahise bitanga umusaruro ako kanya bagatekereza yuko bishobora kuba ntacyo biri gukora. No kuvuga ngo Abarusiya nge navuga ko ari umusanzu bahaye aba bantu bo mu karere cyase baduhaye, aho baje bakanika Dede bakamwanika ku Karubanda. Nibyo nje ngo tuganireho turebe amarira ibyo yatakiye umuvandimwe we, kuvuga ngo ni umuvandimwe uri mu Bwongereza. Hanyuma rero ngewe nyemerera nkubwire ngo reba aho hasi ukore subscribe, ukore kunzogera, hanyuma ibintu bigende neza. Ni ikinyamakuru cya TASS. Nakuvuga ngo iki kinyamakuru TASS nacyo cyavuze ko cyavuganye n'umukozi w'urwego yise ngo ni SVR. Ni ukuvuga ngo ni ubutasi bw'iperereza ryo hanze y'igihugu. Uwo mukozi niwe wameneye ibanga
iki kinyamakuru cya TASS. Uwo munyamakuru nawe ku mpamvu z'umutekano bavuze yuko badashaka kumushyira ku karubanda. Hanyuma ngo byagenze biti, ni ukuvuga ngo Dede yafashe telefone ahamagara ngira ngo za Pegasus yajyaga atega impirimbanyi, abanyapolitike iki, ngira ngo nawe sinzi niba ariyo bamuteze, ariko icyo bamuteze cyose gishoboke ko ari ikintu gihambaye. Ni ukuvuga ngo yarafashe telefone arahamagara umuvandimwe we, mu kuganira abarusiya ubwo barambarayeho gutya bashyizeho ugutwi. Ni ukuvuga ngo ubutasi bwabo ngo ni SVR, barangije baza kumena ibanga natwe ryatugezeho. Ngira ngo abantu ba mbere baryakiriye vuba vuba ni Abarundi, kubera yuko Abarundi ntabwo birangirira aho gutyo gusa. Aho tuvuze ngo hari imbaraga zibaransinga ngo Dede cyangwa se Amerika, kuko Dede ntacyo yigeze acumura kuri Amerika. Rero kuba bari kumutera ishoti cyangwa se bari kumukanjakanja bagiye kumucwira, hanyuma ubundi cyangwa se kwanga igikatsi ubu gishizemo umutobe, si uko ari igicumuro, ahubwo ni imbaraga za Tshisekedi, ni imbaraga z'Abarundi, ni imbaraga z'abandi mu tundi turere nabo bari gukoresha imbaraga zabo mu guharanira yuko ibintu bihinduka. Ni n'imbaraga z'ibindi bihugu by'ibihangange bifite cyangwa se ijambo ryabyo ryazamutse. Ngira ngo Abasoviyete bo baje nyuma y'intambaro y'ubutita, ni ukuvuga ngo bafite imbaraga ziteye ubwoba. Ndavuga Abarusiya, mvuze Abasoviyete, mvuze Abarusiya. Hanyuma abantu ba mbere ayo makuru yagezeho ni abantu bari mu Burundi hirya ngaha, kandi ntutekereze ko ari propaganda, kuko nzi neza ko nta gihugu kitagira propaganda. Ni nayo mpamvu iyo ngeze aho nsesengura nkavuga nti ibyo ngibyo igisirikare cy'ubundi kivuze rwose ntabwo bifatika. Hariya habuzeho gatoya, ahubwo ndashimye bari bumubirindure, ntabwo byari burangire hariyo basanga bari kurya imikeke gusa, ntibasanga ari maso. Aho niho tutumvikana. Ariko nkubwiye ko buri gihugu cyose nyine, nta gihugu cyabaho giteze, nta kundi cyabaho. Hanyuma rero bavuganye iki? Dede ahamagara mu Bwongereza avugisha umuvandimwe we, yamuhamagaye ari kumuganyira amaganya ameze nk'aya Yeremiya, aho yamubwiye ati abazungu barampemuje, kuvuga ngo bamuteye umugongo. Hanyuma ngo none banyangiririje kariyeri yanjye, ngo n'abizerwa banjye. Ahari abizerwa ngo niryo jambo bagenekereje mu Kinyarwanda yakoresheje, ni ukuvuga ngo abizerwa ari kuvuga abantu zino nkotanyi, kuvanga ngo bamwangirije ubuzima, mbese bamwangije kariyeri, ngo ibyo yubatse mu myaka 30 n'ingahe ngo bihindutse ubusa, ibye n'iby'abantu be, abo yise ngo ni abizerwa. Ngo Amerika Tshisekedi ngo amuciye kuri Amerika neza neza, ni ukuvuga ngo yarari kuvuga ngo yamufashe yuko ari umuntu woroshye, ngo delivaringa pizza nguraho ngo ikintu kibyimbye, ngo nta kintu kibyimbyemo, ariko ngo cy'igisivile. Ariko umugabo neza neza amweretse yuko twiga atari yo nyamaswa ikaze, n'inzovu nayo mu ishyamba. Amweretse itandukaniro rya twiga
n'inzovu cyangwa se n'imvubu, urumva. Hanyuma ati Tshisekedi anciyeho Amerika, sinzi impamvu ntabonyemo yuko yamuganye ati anciyeho abanyamurenge, urumva. Hanyuma ngo none bari kungenza ngo banshyikirize ubutabera. ubu ni Dede ari kuganira, ari kuganyira umuvandimwe we uri mu Bwongereza. Arongera kandi ati ibikoresho byanjye ndabyohereza bakabitwika ubuke n'ubwire. Ati kandi ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo b'Abanya-Isiraheli turi kubona kwa Tshisekedi, bishoboke ko baba bagiye kwa Tshisekedi bamubwiye ati tugiye kujya hariya, tugiye gukora utu tuntu tugiye kumurangaza. Icyo yavuze hano mu kwitotomba ari kuganira, ari kuganyira umuvandimwe amubwira yuko ibintu byatugereye yavuze ari bubandwe azerekeza. Nuko ngo Abanya-Isiraheli nabo nabo mbona hari ibyo bambwira ntibabikore. Uwo ni Dede uri kuvuga ngo Abanya-Isiraheli hari ibyo bamubwira ngo barakora ntibabikore. Wakibaza biba byabananiye bakareba none se Abanya-Isiraheli ko turi kubabona bari kwa Tshisekedi, hajya burya ati turaguhahereza amakuru y'ubutasi, hajya burya ati turagutoreza ingabo. Ese hariya bari kurangaza Tshisekedi, bari kurangaza Dede. Njyewe izi suruse mbonye yuko zivuye mu Barusiya kandi zanyuze mu nizo zavuye mu butasi bw'Uburusiya kandi zirongera zica mu kinyamakuru cyabo kontorora gutya ijana ku rindi gikorera mu Burusiya gikora, no kuvuga ngo cy'abapatriote b'Abarusiya banze kubingaruzwa muheto nk'Abadage. Kuvuga ngo izi suruse buriya umuntu yayizera yuko koko iki kiganiro cyaba ari cyo, ko ikibazo tugira ibirebana n'ubutasi bwo muri Amerika n'iki kubera no gukorana na Dede igihe kirekire. Ashobora kuza buryo ugasanga ikinyamakuru Dede yishyuye, ariko hariya Dede biragoye ko yajya kwishyura kiriya kinyamakuru hanyuma akishyura ubwo butasi bw'Abarusiya ngo bujye kumuvugira ibyo bintu. Nuko nguko nicyo narinje ngo tuganire, ariko nanone ntibyakuraho yuko byaba biri muri wa mujyo nababwiraga. Dede Abanyamerika Ababiligi bamaze umugambi bari barimo kubaka nucleaire mu Bugesera, byanze umushinga wagomba guterwa inkunga na Union Européenne, bakarangira ibyo bintu babigenzemo bukeya, Tshisekedi bakanze bakabigenzamo buke. Hanyuma Abanyamerika nyuma noneho bikagenda bizamo rushorera, ahubwo ntibirangirire kuri izo za nucleaire gusa, ahubwo bikajya no mu mibanire isanzwe, mukamubona uko bari kumugenda inyuma n'akabando, urumva. Hanyuma twajya kwa tukabona ambasaderi we mu Burusiya atubwiye ko ngo yatwaye ubutumwa bwa Dede abushyiriye Abarusiya, kandi ngo yuko nabo babwakiriye neza ku birebana n'ubufatanye mu bya nucleaire. Ese wakibaza ni mu bya nucleaire gusa, ntabwo bigomba gukomeza ngo bigere mu bindi? Kuki baba babizanye ngo imibanire ngo biza muri ibi bihe Dede yashobewe? Rero icyo nacyo twakibaza, niba kuko Dede atamaze guhoberana n'Abarusiya ku buryo iyo yaba ari propaganda bari kumukorera no kurangaza abantu ngo bumve ko Dede neza ari kudandabirana, yabuze aha abantu bazerekeza. Rero birasaba ngo dutegereze igihe n'ababwenge duhita kuko byose biba bishoboka. Iyo twanaje muri parametere zose waramo ibi bintu byose birashoboka. Birasaba ngo dutegereze tumenye ngo igihe kibisobanuye ngo iki. Ntabwo kiba kirekire rwose.
igihe kigufi cyane kiba kitari burenze ibyumweru 2 tubonye ubivuga openly cyangwa se tukabona ibikorwa bifitanye isano n'ibyo ngibyo biba byavuzwe muri ubwo butasi, cyase abanyapolitike bakavuga cyase mbese mu buryo bwose. Amakuru murabizi uko tubiverifiye hano mu Gisaka TV, mpereza igihe gusa. Ndawushimiye.